koman ibe apa setay kabasan Kilisou nga nilang ren manaw mi pasyakot ikishmi toray lo ni rani kani am salat tipis pagturo ami monson ay yapal boyten videoan social media nga fianitan siya kay batura anay family Kilisou nga ni ren away ren na no ren mi fukunaw siya nga ni walira ren fiara hay litin Kilisou nga ni family monson lanaway Kilisou nga ni family lon wayana mama me papa David family yan Spriano family yan Ismail Marosalinta Wiko Istarina Mefania wala palon ayun natin Kilisou nga ni nigkawa siyang ren Tafis Malfin you made it happen for taking Kiara to get her diploma. I'm sending my love on media wala yan natin Kilisouan kami Supsupon amem Kilisou nga ni Uncle Clomen Auntie Lucia Mackie Palanti Rufina Malurtes Palnen Luciano Coe and Kiara's best and cool uncle Sione Ash family lon KPT Red family yan Peter JP's P3's Randy Walash family lonuka Ananti Meflin family ni Walia Kape Brilliant Michigan Tori Monson Lanimashna One family and Mary Ketchu me Puluamoe me Palnun Koe Ani one Mallory family Tori Palnur Koe and to all Kiara's best friends, colleagues, and those that I did not mention, a huge thank you to all of you. Naniyak ko pa John Life, Fanitan Papa ne Weran Nano, we present Man family, Mary, and Francis Matias family. Palak ko congratulations online mi pan Tori Kish kana monson si sa tongan ay bangay fokgon emeletin Kilisouan kami monson ikan yon mi poisano ren na iliaraw guys made it extra special for her. Ay para tayo Kilisou ilon video ese na may nga ano yan sa maskotan lang epopsyak tuningan kami ikukunami dong binami mi puere ilon na no palas kapong sa fel sa ngay ay family ang mamalokos story ni gay amon sa niya inolon Eureka, California amid natin Kilisou paltong nga ni kami monson Kilisou Shapur